MCA wa Njia MWENDA ni athingatene na kamiti ya kithomo mbungene ya Meru aria barugurite kirasi kia ECDE CUKURUNE ya KAUMONE. Bakiaria ni bameneretie ngavana KAWIRA mwangaza ni kiria bakuga atithiritwe agikinyaniria mirandi ta uria kwabangirikire matura. Augite achuete milioni 2 na ume bwawe wenka kenda gukinyaniria murandi jojo. Marion Karugi katumenyithie. Ni woki wa murandi wa kirasi kia nasari kia skuru ya KAUMONE iraire Njia gicioni kia ubunge kia Gembe Central na ara kamiti rungamirite kithomo kiri county assembly ya Meru itongeretwe ni mukarite na urano MCA wa Ntobetwe kiongo nkunja maure bawatanirite na MCA wa Wondije MWENDA imwe kwa imwe ni bakinyete kururia murandi jo ni araba ikite wira ni bakuthiatira murandi jo no tiranirwa kwa na mutaratara jurajo batire. MCA urano we munini wa speaker kiri assembly ya Meru ni wite kirasi kini kia tengeri mbecha kiri budget ya mwaka muthiru indi ngavana KAWIRA aria kia kwa nontu wa mpatho cia kisiasa ateatiko indi u amwe no u nombete kuthiatira no tiraniki wakwa ruari officially irato yo commission kirasi kiriko okay kyokwa na bweru ari to karinyana committee education ya assembly ya Meru ibe yire nyako kubwe kuona kintu kitu kubwile kintu kitu wa fact finding mission kana ku oversight ngoi kuendelea Meru na project imo ira KAWIRA ireti cie ya Njia na yego ibwitwe te senate kumwendea naono ntubo kubwile kintu kitu wa discrimination iliyo mbire kiro shukuru so i project ya 2022 2023 na ndio ile shukuru hii mindi tile troshinda kura ndona kirasi kira ukikari in fact ndaromia ndona mauru yana yarenja nara ilo twaririe na mwarimu na ashari banture twabera twaba kirasi kia ECDE na ndawa turenda kubwethia modern ultra modern classroom kia ECDE na tubwethia cioro biana nontu kinya cioro bitu etete kuona ndera wa cioro bitu oki 1986 biana bwa tumaira monka thai so ndamwa kwa allocate mbia milioni 2 cia woka kirasi cia kubwethia kioro na wekira kirasi ki desk chetwana genda tumba kuthoma mona very serious exercise ira tukwenda kuthithia ndene county yonde na bwonkara kwina skuru ina kirasi kia ECDE kira gikwenda wakwa na kirori ndi kiaki manda mungabana bila tukuruta ningwe the competition of powers. We are not competing with you, you are not competing with us. Bila tukuruta ningwe na ngwe batikeze ni beja se allocated within the financial year beji chionde chiatro cheta ngwe ni ribateri endo tebati kwa companies ndies kuitha kirasi kegetho etoki mwaka muthiru ketho akianena na bathomera is like as if you are punishing. Kaitene okau MCA ni wite kinya mirandi enge ya weti na mbere era ngavana aremete nayo atira kuthiatira na aremoni oringi gutebika iria iko senate tore ngavana nontu ngavana nontu ri twatenga mbiu kare akurita iwa na Meru ira thoki wa na watha Meru kiwa na tuno tokwende na tukwenda cia na tutukira na nyabira bingi uremete abibia Njia kakwende senate. In fact 2010 delegation senate this Thursday wondi ira chonde watete into bia 2022 2023 ndo kwenda na raki committee devolution na no monka every ward yone ira iri right ya yo kisheria nkona bange bathunguthete ya euro nora ndewa mwari ya ciara kana ega kayauka nini ndewa ya cio elandiri ero ni eritete ngweriku so to very shame on them otengwe ward admin eri ariko area otengwe ward sub county admin eri ariko area ke kiras detrenda lobe bia shekirke department ya livestock milioni 2 ndareta skuru ya KAUMONE bakiona ni okenera murandi jo akariba Njia ni bawite keke ana kioro ana beto baite thina mno irasi bikutokangi nara tuletera kirasi yake ya keto kerwa MCA to MWENDA ari kunkuma kwetena ke MCA atukulugire mantu akirasi keto kuona na cioro bia ibi gokwa mbibo kuona kioro ke sukuru yetu ete kioro ke iya nebo kuona utare kirasi ke nasare na ira ko kwa kuma MWENDA ari kunkuma ne ora kilugire muradi yo na mbujura yo kara kayo kuroma no ntubante turebo kumya ina ara ura ke county ke mamo atele county governor na obakure na ndene bo kwa biu na ote kumya biu
tuanza itokuona bila kwethia no ntonyaka uruko mwone iko takomba kumyaka ko mwanere o moneti ko mwone kenda myaka mwono bwere to tumira ne musieto nkiripotera Weru TV kuma KAUMONE wodini ya Njia Gembe Central betawa Marion Karugi wa Kenya.